Президент Садыр Джапаров поручил взять под личный контроль восстановление сгоревшей крыши и поврежденных квартир. Все восстановительные работы будут полностью выполнены за счет мэрии, сообщили в мэрии города Ош. Отмечается, что специалисты уже начали оценку ущерба и приступили к первоочередным работам. В ближайшее время будут проведены ремонт кровли, замена окон, дверей и электропроводки. Taqdir nasip eкен, пожар болды, өрт шықты, ушундай болды. Айла жоқ. Мага урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырманы берди. Ошол жерде жеке өзүң көзөмөлүңө ал, өзүң контролго ал, толук ошол үйдүн күйүп кеткен чатырын, күйүп кеткен үйлөрдүн бардыгын жеке көзөмөлүңө алып бүтүр деп тапшырманы мага берди. Kıcılat bol boğular. Ben hazır 13. etажа çeyин çıkıp düştüm. 13. etaj mansard eken. Mansardadan iki jagında 6'dan kvartira var eken, bütpöken, pısı bir jagынан 3'ü var eken, peşenebizge student kızlar yaşa çöken. Uşa bittese ne yaşaydı? Küçesi hatta jakşı. Geçire sokayım. Ondan keyin 13. etajda толық күйіптір, 3 квартира жашай чөкен, қалғандар патпысы өкен. 12 этажда 1 квартира күйіптір, 11 этажда 1 квартира күйіптір, 10 этажда 1 квартира күйіптір, и 6 этажда 1 квартира күйіптір. Ошол күйіп кеткен квартираларын толық, полностью мерені сәні бүтіріп береміз. Hurmatlı yaşayıcılar hazır yeme. Hurmatlı yaşayıcılar hazır. Biraz sağırklı durumuzda. Üstünde biraz problem kaldı canım çıkaçlar. Boşa örtüyorum uçursa boldu. Pazar balдар işte otar pazarlılar. Hiç kim değil milisa karap durat. Ben de gözümde bazı milisa baldarga aytıp çıktım. Baldar uyat elden kırsıktap dursa bir eşiğini açmakla dedim. Hiç anday yok. Buna baldar karap duruşar. Ben şeyde keşke bolamın, keşke bolam. Bazı kişiler fakat korktuğura, fakat basmay turgula. Az üstünde gördünüz bir ettiği korunmalar. Oşlar bağırın düşürgenden ki ana kiresin gel. Biz toğulup üstünde tinikeler de alıp ertenden başlayıp bu da kalasa gerekli stroy materyalları alıp gelip hemen o jambor çarşıga kalıp to'liq bitirib seni kirgizishga harakat qilamiz. Ma'qul mu? Qijilat bo'lmangizlar, bari yaxshi Xudo qalasa. Qijilat bo'lmangizlar, bari yaxshi. Ira bari yaxshi. Bundan dağı huzur bo'lib kelishi mumkin bo'lchi. Bunaga MCS'ning baldarına rahmat, Lisan baldarına rahmat, elga rahmat. Buna peşenevizge hech kim jabr qilmaydi. Dünya tavlat eje, ata dünya tavlat. Qancha buna baldarimiz qazo bo'lib qoldi, nima bo'latirlik? Hozir ila o'tiradi. Peşeneviz bor ekan bunaga. Ham shu men chiqib ketsin. Rahmat. Savlat rahmat. Lifterde kuyuptu, lifterde to'liq olib kelib qo'yamiz. To'liq olib kelib qo'yamiz. Savlat menga topilgan jerim yo'q, aytmoqlash meni mutlu so'yaman. Savlat.